ukomeye muri Gabon, aho nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cya Gabon agiye kurahira. Uwo ni umuyobozi mukuru nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda arinjiye Paul Kagame mu modoka nziza cyane. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, arrivée de son excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Izo ni impundu ahawe, izo ni impundu, ayo ni amashyi menshi ahawe y'urufaya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho ari mu modoka nziza cyane y'igitangaza. Aha rero ahageze mu mwanya wabigenewe, abasore bashinzwe protokole barimo bamukingurira imiryango nk'uko murimo mubibona, abasore bahagaze neza. His Excellency President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Nguyu nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Ayo mashyi, ahangaha ni ifoto y'urwibutso muri uyu muhango. Abaperezida bose rero hano barahanyura, barahagera bagahagarara kuri iyi tapi rouge bagafata ifoto y'urwibutso nk'ikimenyetso cyiza cy'umubano. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Iyi ni nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyi ni nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Burundi. Aha rero arimo arerekezwa mu byicaro byagenewe abayobozi bakuru b'ibihugu. Aba ni abasore bashinzwe protokole. Umuhango ubona uteguye neza muri bien organisé. Iyi ni itsinda rishinzwe muzika, aho barimo baririmba mu njyana nziza, mu ntambuko nziza, aho abayobozi b'ibihugu barimo batambuka hano berekeza muri stade, aho umuyobozi mukuru agiye kurahirira mu kanya. Iyi ni nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cya Sierra Leone. Son Excellence, Monsieur le Président de Sierra Leone. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone. Julius ahawe ikaze, perezida wa repubulika w'igihugu cya Sierra Leone, akaba yinjiye hano muri stade nziza cyane, aho arimo akomerwa amashyi y'urufaya, aho arimo ubona yakiriwe mu cyubahiro n'itsinda rishinzwe protokole, aho ari kumwe n'umufasha we bakaba baratambutse Son Excellence Monsieur Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, et Madame la Première Dame. Hano umuyobozi mukuru wa Sierra Leone nyakubahwa perezida wa repubulika wa Sierra Leone ahangaha aratambutse yegera mu byicaro byagenewe abaperezida b'ibihugu. Uyu ni umuhango mwiza, umuhango ukomeye cyane, aho abayobozi batandukanye barimo begera binjira mu byicaro. Aha rero harimo haraza abayobozi batandukanye. Tubonye nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, tubonye perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Burundi, tubonye perezida wa repubulika wa Sierra Leone. Aha rero ni umuhango ukomeye, aho abaperezida benshi baje muri uyu muhango. Son Excellence, Monsieur le Président de Guinée-Bissau. Distingués invités, mesdames et messieurs, entrée de son Excellence Umaru Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée, et Madame la Première Dame.
Yes, aha ni nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cya Guinea Bissau. Aha akaba ahasesekaranye n'umufasha we, aho bitabiriye umuhango w'irahira ry'umuyobozi mukuru w'igihugu cya Gabon. Mu kanya agiye kurahira, mu kanya agiye kugeza ku baraha indahiro ikomeye. Aha rero ni umuyobozi mukuru nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho asesekaye kuri ino stade, aho arimo akomerwa amashyi n'imbaga, aho arimo yakiriwe neza w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hano niwe usesekaye hano kuri stade. Akaba rero imodoka irahagaze hano, ariko agiye gutambuka, agiye mu mwanya wabigenewe, hagiye gufata ifoto y'urwibutso. Sous vos ovations, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Madame la Première Dame. Hari nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho ayo ni amashyi menshi, aho yishimiwe n'abaturage ba Gabon. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of Gambia. Nyakubahwa perezida wa Repubulika wa Gambia nawe akaba arahasesekaye, akaba arimo yakirwa na protokole hano irimo ibikora neza ku rwego rwo hejuru cyane. Nyakubahwa perezida wa Repubulika w'igihugu cya Gambia nawe akaba arahageze. Aha rero arimo arafata ifoto y'urwibutso, akaba ahagaze hagati y'inkota, ndetse izi nkota zikaba zifashwe n'abasirikare b'abakobwa nk'uko mukomeje kugenda mubibona hano.